ngephasaka lesihloko lapho khona ngithi sibuka luthando nemusa lasendele wona simakade ngendvodzana yakhe lenguJesu Kristu. Sitawubuka ke lo musa nelithando ngephasi esihloko lesithi Via Dorolosa. Uma sithi Via Dorolosa sisuke noma ke le phrase lethi Via Dorolosa ayikhulumi ngeligama asengibekise njengekuthi Mbabane to Manzini via Mahlanya ayisho kona lokho, kodwa lo Via Dorolosa usho the way of suffering, usho the way of pain, usho kunengela lokuhlupheka kadze, usho indlela yelusizi kuyavakala. Now sibuka ke le ndlela yelusizi la ihamba Jesu ngenxa yami nawe. Sibuka nje lokho sikukhona kunaka lo musa ukuthi unganani lo musa lesendele wona. Sitawubuka ke le Via Dorolosa, sibuka lokunengela kwaJesu, sibuka lokuhlupheka kwaJesu, sibuka le pain yaJesu ngidabamfisha. Now itolo sikhulume ngama-events ayitolo, sabuka nenkonzo yekutekwa kwemaqala lapho khona sigcine Jesu alashwa licala. Now la sikhona ke siqala la khona Jesu ulashwa licala, stage number 1 ke loyo. Le Via Dorolosa i-categorizwa ngetiteshi letingu-14. Kuleti teshi letingu-14 laba babhali bebhayibheli noma ke lamaHebheru lebe kakwenda bekuthi nakune event ithite leyendekako lapho bese ayamaka ayibita leyo ndzawo leyo ukuthi sesiteshi lapho lokwendeke khona lokho. So bakumaka ke kwaze kwaba ngu-14, tingu-14 ngetiteshi te Via Dorolosa. Stage number 1 ngilesikhathi alilahla licala, bamaka lapho ukuthi nangu starting point liyamlahla licala Jesu. Stage number 2 Jesu wethweswa siphambano ukuthi akagace isiphambano sakhe ahambe ayenza eGolgotha. Stage number 3 Jesu uwa nesiphambano sakhe. Uyakhumbula ukuthi bebahamba bamshaya bamkhahlela benda kongelo kwabamkhafulela kanzi bekabuya kuyawubhaqabulwa udehydrated. So stage number 3 uwa kwekuqala Jesu. Stage number 4 Jesu stage number 4 ngilapho Jesu adibana khona na Simon waseSirene amthwalela siphambano sakhe. Stage number 5 udibana nenina